Koliko intervencija imaju u toku dana? Da li se Beograđani često zaglavljuju u liftovima? I koji je to najstariji lift u Beogradu? O ovim temama razgovarali smo sa zamenikom direktora javnog preduzeća Gradsko stambeno, Nebojšom Stojanovićem. Prosečna starost liftova u Beogradu je 38 godina. Za najstariji lift koji održava javno preduzeće Gradsko stambeno ne postoje tačni podaci iz koje godine, ali po tehnologiji koja se vezuje za određeni period može se zaključiti da je prvi lift u Beogradu ugrađen u periodu između 1927. i 1935. godine. Mi smo bili u Višnjićevoj ulici, gde se prema informacijama koje smo dobili nalazi najstariji lift u gradu. Nalazimo se u centru grada, ulica Višnjićeva, broj 3, i tu se nalazi jedan od najstarijih liftova u Beogradu. Sada razgovaramo sa zamenikom direktora javnog komunalnog preduzeća, Nebojšom Stojanovićem, i on će nam malo nešto više reći o ovom najstarijem gradskom liftu. Hvala. Kao prvo želim reći sljedeće, da me raduje sama pomisao da će danas naši korisnici, odnosno grada Beograda, doći do nekih simpatičnih podataka. A to je upravo taj da smo, po našim saznanjima javnog preduzeća Gradsko stambeno Beograd, došli do zaključka da je ovo upravo taj koji je najstariji lift, i po saznanjima na osnovu tehnoloških uređaja koji se nalaze u njemu, mislimo da je ugrađen negdje 1927. do 35. godine, s time što ne može biti nikako mlađe od 35. Obzirom da je životni vek, da kažem tako, 25 godina liftova, nažalost mogu konstatovati to da je kod nas prosek starosti liftova 38 godina u gradu Beogradu. Tako da su dosta devastirani liftovi, tako da je potrebno ogromno ulaganje, a nažalost sve manje i manje novaca za to. Ovaj lift je remontovan 2 puta. Ispričavam vas 3 puta, zadnji remont je bio 2008. godini, a mogu reći to da nažalost više ne izgleda ovako kako izgleda nekad prelepo, nego zbog potrebe bezbednosti naših korisnika i slično. Sad je već u novom izdanju koji sad upravo izgleda kako izgleda. Zašto to govorim? Govorim zato što mnogo su veće ulaganja u smislu da lift ostane u prethodnom stanju upravo ovom, nego ulaganje da bude, da kažemo po znacima navoda, u lepšem izgledu, po meni ne lepšom, ali sigurno bezbednim, a nam jeste imperativ upravo bezbednost samih korisnika liftova. Koliko javno stambeno održava liftova u ovom gradu? Podatak je 6200 liftova, s time što taj broj i varira iz meseca u mesec. Otprilike 6250 liftova održava javno preduzeće Gradsko stambeno. I još jedan podatak koji sam već i ranije govorili, jako je simpatičan, da lift se više koristi nego javni prevoz. Samim tim se mora i više obratiti pažnje upravo ka bezbednosti liftova, što i Gradsko stambeno radi. A mogu reći i to, da u zadnjih nekoliko mjeseci je to naši korisnici primetili, i tačno smo osjetili dosta pohvalu u smislu naše agilnosti, što na terenu, što u smislu kontrola bezbednosti naših korisnika. U kom vremenskom intervalu vaša ekipa stiže na teren kada dođe do neke nezgode, zaglavljivanja i slično? Znači, prvo nam je, ako je zaglavljivanje, to je uvijek prvo, i u prilike od 15 do 20 minuta smo do direktnog kontakta sa osobom. A u obavezi smo, kao što sam već rekao, sat vremena. Znači, ako je zaglavljivanje, istog momenta reagujem. Ako je kvar, naravno, shodno prioritetima i istovremeno i otklanjamo. Samo u martu ove godine pozivnom centru upućeno je preko 7000 poziva povodom kvarova, ali kada su u pitanju prijave zaglavljivanja građana u liftovima, na dnevnom nivou broj intervencija je od 10 do 12. Jeste zadovoljni liftom? Jesam, odlično. Odlično je. A kad se pokvari? Pa se popravi, odmah pozovemo, onda dođu da popravi. Jesu brzi? Jesu. Da li se osjećate bezbednim u ovom liftu? Pa da, zato što je nov. Prema tome, bezbednost je u redu što se toga tiče. On je nov, ali je najstariji u Beogradu. On je kao lift koji je prvi urađen u Beogradu 27. godine, ali je sad remontovan i sad može se reći kao da je nov lift. Da li se često kvari? Pa, relativno. To je pitanje, pošto dolazi do kvara i nekad kad se s njim rukuje loše, i to od strane možda i stanara, a možda i oni koji dolaze, pa ne vode baš mnogo računa kod zatvaranja vrata, otvaranja vrata. Najvažnije je svi osjećate bezbedno. Da, to je najbitnije. Svi se osjećaju bezbedno, nema nikakvih primetbi vezano za lift.
U toku 2012. i 2013. godine upućena su obaveštenja svim zgradama koje su održavanje liftova poverile javnom preduzeću Gradsko stambeno, a čiji liftovi su stariji od 38 godina, da je potrebno planirati kompletnu revitalizaciju postrojenja. Ove troškove snosit će vlasnici stanova, shodno zakonskim propisima.